Khublei pi baroh te perlong ta hakane ke video mo ngampun i bantung yune Syntiew mo yune kiong Syntiew Saiwool mo ngaru ngantip ne don ba komen mo kiong yang ang kumune Syntiew ni ang Syntiew Saiwool padon urong kumune tengah syutit yune Syntiew tengah thit hakador santo tingka saya komen mo perlok ngathit rem ning tintat yune Syntiew tem tangan thung no ini tekanek ndeu ladat le lai kaskap bat kas pelas ni pelang mo kas na pelang yang lah lang hang ne bat kasebok te ngam tangan thung no ini baik perlok tang adat te perlok tang antung ro ekini Syntiew mo kine ba ai perlok denga mene tem tangan thung no ekine ro newe kine dengan thung swa kine mo ngan sapen ipi endang la adep thung baik perlong tang ladap thung baik i ladap thung kine ru ladap thung kine te perlok don pada jupi mo kiba ong yang ngaban pen i phai ne Syntiew selawang mo baik kine Syntiew selawang baroh saw dan terus away ini tang ba une pat ngampat bun dang dong tendiat kan ne pat kelabun te perlok tanggatne ngat turno ladap dang don ki perlok bawan thumai sikha sakashan lamenga da ka ba share like ba subscribe bye bye perlok.